episode ya gatatu. Executive producer director Kevin Clowney. Tugiye kureba filime bise ngo iki Hidden Evil. Kamera operator Tony na Dodosi. Editing VFX Kwizera. Davide I am Benny. Abo murababonamo neza cyane. 5/5 mukore subscribe, share na comment. Tugiye kuri episode ya kangahe? Episode ya gatatu. Ibi byose turabibona muri filime yacu bahise ngo iki Hidden Evil. Zuburakai mazina aragwira hakuno. Episode ya kangahe? Episode ya gatatu. Iyi filime witonze gake gake bucece. Kumbe hakuno mwibuka aba bashimuse babazanye hakuno niho bafungiye. Urebe sakuza bitanga iki, barasakuza bitanga iki. Wabazanye hano yabazanye afite gahunda. Genda bamwe bakuramo udusenda baboyi, abandi akabavana tuntu twutunya mutamenye icyo kiniki. Victory Empire. Sasa tuveho tugaruke kuri police. Yes sir. Umeze neza yego nyakubaho. Rupita, are you good? Nawe umeze neza Rupita we. Wa ninja we. Thanks for making good time. I need you right now to focus. Mwakoze kuma umwanya wanyu ubaka kanya ndabakene ngo mufokasinga. Iki kirego tugikimura. Umutima ubwonko byose tubishyira mu kazi. Ndabakeneye mu mpanga amaso mwumva ibyo ngiye kubabwira. Uranyumva turi kumwe 5/5. Hakuno na afande talking about right now. Ibyo tugiye kuvugana aho burero. Pride of our country and pride of our hearts. Mumenye ko turi gukina n'icyubahiro cyacu mu mitima yacu ndetse n'icyubahiro cy'igihugu. Mugabanya kajagari rero mu kazi murimo. Mugabanya kajagari. Our future. Ahazaza hacu. Ubwo ndavuga abana bacu tuzabyara. Yes sir. Muranyumva ngiye nyakubahwa. All that. Ibyo byose rero uyu mugabo ni ubiri inyuma. Scorpion niwe wangiza ibintu byose. Muranyumva. So I need your whole body. Ndabakeneye rero mwese muri hano umutwe n'umubiri byose muri hano. Now to focus. Pay attention to every detail. Buri kantu kose ngiye kubabwira mukumve mukiteho mugatega amatwi. Muranyumva neza 5/5 buri kantu kose ngiye kubabwira. Referring to this name. Uyu mugabo bamwita Scorpio. Tugendeye kuri iryo zina. Ni uyoboye. Meaning for a long time we've been hearing this name. Imyaka myinshi cyane tumaze twumva izina ry'uyu mugabo. Umve. For now. Baka kanya rero icyo caka ni kimwe. Pay attention to every detail. Buri kantu kose ngiye kubabwira mukumve mukiteho. Crown. Ndetse n'uyu muginga bita Clown. The head. Niwe niryo bamuziho. This organization of ariko akaba umuyobozi w'iyi organization. Having a gang of soldiers. Bita Scorpion. Bafite agatsiko k'abasirikare ubwo ndavuga ibyihebe. Including some. Harimo uyu muginga. Like this who is highly skilled. Uyu mugabo ni umwicanyi. Being the head of the security. Ndetse ni nawe ukuri umutekano wa Clown bita Gongi. But also some of experienced soldiers. Kwirengagize Gongi ntago ari we wenyine rero. Hari n'abandi basirikare kandi bashoboye bafite experience. Ubwo ndavuga ibyihebe. Are we together? Yes. Uriko ariko abakinga mwe cyamura aho murasamye. Kakaju. N'umu sniper rero. Who is a sharpshooter. Ndetse harimo n'ubayoboye sharpshooter. Wa murashi udahushwa. Meaning Crown. So right now this whole have been going on for some years. Aba bantu bose bafite agatsiko kamaze imyaka myinshi. Since 2010. Kuva muri 2010. Doing their actions of abducting. Kumva ibikorwa byabo byo gushimuta girls and children. Bashimuta abakobwa n'abana. Meaning right now this current year they have been abducting very many. Barashimuse bashimuta abantu benshi cyane. Children. Meaning girls, your daughters, abakobwa banyu, sisters, bashiki banyu, and some of your children. N'abana banyu. In numbers 610 girls. Ibare yose bamaze gushimuta abantu 610 within that period of 4 years. Kandi ni mu gihe cy'imyaka 4 gusa. Sibyo? 610 have been kidnapped. Some of our sources informing us that 100 are dead. Aho twafanye makuru cyangwa se umuntu waduhaye amakuru yatubwiye ko abasaga 100 510 still being there. And these numbers, abasaga 100 barapfuye bari 510. Our source, meaning our informant. Rero waduhaye amakuru ubwo ndavuga informant wacu Maneko.
have given us some of these photos. Yagerageje kuzana amafoto hano, dore amafoto yampaye. Muyarebe mwitonze, Just keep them yiteho, muyashyire mu mutwe. Ayo masura muyashyire mu mutwe. done through these cities. Ibi bintu byose reba ibyaha babikoreye muri iyi miji. Goma, Kampala, Dubai, even our home city. no mu mujyi wacu sha Kigali Most of the kaza kuyikiniramo. numbers rise in our city. Noneho ikibabaje mu mujyi wacu ni naho imibare ikomeje kwiyongera yabo bashimuta. Mwibuke twabonye agatsiko bashimuta abantu ku manywa y'ihangu, uvuye nko muri supermarket bakakwikorera bakajya kujugunya iyo mu nkambi yabo. It's done within 24 hours. Ibi bintu byose rero amasaha 28 muzi ikintu kiba kimaze kuba. Don't rest. All they do is to kidnap, Icyo bakora ni ugushimuta, kill, and harass bakica, bakababaza, your sisters, kandi abo baba bababaza ni bashiki your banyu, mothers, ni ba mama wanyu. within 24 hours a day. And these products, Bakora amasaha 28 iminsi 7. that's how they call them. They have a market in Noneho rero bafite isoko. Asia, Tugeze ku isoko barifite muri Aziya. Wumve nafando uri gusobanurira. in Thailand, China, Barifite muri Thailand, in India, mu Bushinwa, mu Buhinde, in Mexico, no muri Mexique. where they are sold. Not only these girls, but also Saba abakobwa gusa, noneho banacuruza. some of the products, Hari n'ibindi bintu bacuruza, some of the products. meaning drugs, Ubwo ndavuga ibiyobyabwenge, Cocaine. cocaine and other drugs. n'ibindi byinshi navuze. All together. Ako muri kunyumva muri abaginga mu cyambanze haracini komwe. Come. Show your capabilities. Mugaragaze ko mushoboye. Why you are trained. Show Mugaragaze impamvu your twitoje. pride. Mugaragaze icyubahiro cyanyu. For your mothers, sisters, Uzaba mama wanyu, bashiki all banyu, these big numbers. ndetse n'imibare y'abashimuswe bangana uku. Look Wako. at this face. Iki gisura mu kirebe, Last of all, for our country. ikirenze byose tubikore ku bw'igihugu cyacu. Yes, sir. Turi kumwe, Umutwe nta kindi. nta kindi nshaka sibye ubwonko. Mutwe muze tujye mu kazi akajagari mu kagabanya. Hey, hakuno rebe sigasha hakuno bita Dave ngwino ngubwire. You still have 30 days. Uracyafite iminsi 30 sibyo? Audition time. So please. Rero ndakwinginze. Now we need your expertise and experience. Ahangaha ntegereje experience yawe na twa tuntu tw'utumanye rusanzwe uzi. That's what will drive us to get these guys. Niyo mpamvu nshaka ko tuvangira uyu mugabo. So please put it to heart. Rero ndakwinginze ibintu bishyiremo umutima wawe, Guide. uyobore bariya basore. Mujye gukora akazi mwana. Mujye gukora akazi igihugu cyabatumye. Mugabanya akajagari mu bintu mwibikiniramo. Hakuno byo byarabaye. Ure filime witonze. Kumbe hakuno kirara gongi gongi ngo niwe ushinzwe kurinda boss do. Meze bite se mwana? Fresh tu. Kakana karimo hano siki niki wagwana. Sasa ni nini? Mbona unatoka pale unakuwa kwa sababu? Mwana subona kuvuye kuresa ubwo nawe hari akantu nyine uzanye uri munantemo n'iki byose. Gira gutya. Ntago babagoye. Ntago babagoye ku cyuma n'ifege n'iki byose. Bina bari mama yake. Yebe. Hakuno. Je hakuno. Umwana w'umukobwa urimo hano. Bonje umenyaje kwishyuhiriza mu nda we. Buriya sibyo bimuzanye. Menyashe kwishyuhiriza mu nda kombe hakuno. Umwana w'umukobwa uri hano. To. Hey. Nginagire shushu be. Kobwa arikanga vayo se shava. Ngiye kukwereka icyatumye imbwa itamira amahembe urakiza. Hose icyatumye imbwa itamira amahembe. Mbabarira nabyo nshaka. Nikavuze. None se wari wabona isafuriya ya plastique ngwino njye kuyikwereka. Kigabo hakuno menya gishaka gufata ku ngufu gitangira kwambura imyenda. Urebe izi kamere zanyu. Aha. Nta kintu bivuze kigabo cyari yambaye hakuno. Kiza hano ku mukobwa. Ngwino shaye ibyo wigira ibyo ngiye kuvuga. Kobwa arabyanga kanakubitwa ibigabo birashimuta bifata ku ngufu nta mahano bidakora. Nta mahano bidakora tu. Cyaje ku mukobwa to agasani. Hey! Hakuno
ikigabo cyatangiye kubinoza, cyatangiye kwishyuririza mu nda. Kumbe hakuno hakuno kumbe nta n'ibigoranye birimo, n'ubundi ni amasegonda 20. Ewe ubuse aruhiye iki? Kandi yabizi icyo yagira ngo ahinguye umubyizi. Kumbe n'amasegonda atarani. Ewe cyakora hakuno urebe byo byarabaye. Undi nawe ahita yinjiramo hano nawe ahita aza kubinoza, aza kwishyuririza mu nda. Kuramo atatu yo kutazimura. Banje gukuramo atatu. Gusa ibi bintu nubwo tuba tubiseka birababaje. Ibi bintu birababaje nubwo tuba tubiseka. Ari nabyiri ya polisi yo muri iyi filime ishaka guca. Uyu se ko tangiye kwisumbukuruza bigendere. Mwana Musa, sibura nambe n'uyu munota urashize. Kino cyana ko cyari cyadanje mwana. Bisikia bro. Gizi kiko. Utamu sana. Afande kiko akatukutana. Kafande buriya. Niko. Afande yabaryanaga icyana cyadanje n'ikibara aho basamye. Yari yarijaburiye make none. Sawa. Byarabaye. Hakuno. Rebe hakuno. Byarabaye. Kise gutyo. Sore. Sore ziba ziri hakuno. Urebe. Yavuyeyo to. Kai. Ako. Nana. Kumbe bavuye kubinoza ku cyane yajyaga yisayidiraho yirwanaho do. Bavuye kubikurikirana mu ibanga rikomeye. Niziyo mbunda nkwereke musore. Niziyo mbunda nkwereke ubundi bite byawe wagwana. Filime witonze. Gace bucece mu gace. Victor Empire mukore subscribe, share, comment ibiki byose. Sinzi. Show. Iya mfata abanyishe. Babinogeshe umugore we. Hakuno mu nkambi. Tugarutse muri ya nkambi yacu. Hakuno ewana. To. Ninjo ziba zikurana amenyo. Gaho. Hakuno hari ije yabita mishu. To. Hano hari ije yabita mishu. Shawe. To. Ewana ginagire. Yisasira abagabo ginagire. Swata biranga. Ginagire. Rijado. Inije hari mwenje nzana gucapa. To swata. Chawe, demwe. Kura menyo kombi kuvaho. Iyi filime kirimo akanyobwa we. Oya akavuye hariya yaje hano muri tente. Baza kwikiranura n'umubiri nako baza gucumurira Nyagasani. Baza kugomera Imana do. Ko bakagomeye Imana hari wabasanze hano. Mugore wa boss yababaye. Mugore wa Klo yarababaye. Vana icyuma ariko wakwica umuntu nkamwirega. Iki kiraho kikiri kurerembura. Va mu nzira cyarenze umufana wo kanyagwa. Uyu cicika kwasa tonde. Shyuha wisara wiyagara. Ginagire. Cyukari ko henuka aho ngaho. Uri muringa nagubona ko yaje ugomba gutega akaboko. Niko. Sinzi. Ure filime witonze. Hakuno. Gace bucece. Come on, chill. Rebe. Chill. Bariko nginagire. Kandi amaze kumufata ari kubinoza. Aho yaciye. Minsi y'urukundo. Hacu urwanga ayo makuru niyo mba mfite.
amakuru niyo mba mfite ko iminsi y'urukundo yaciye ngo hadaca urwango da. Savimbo yarabimbwiye nimba kuko ari byo nimba atari byo sinzi. Sasa barakwereka hakuno ibirara do ni genge hakuno urebe sinzi. Gake bucece mabusha nyirabusha ibintu byose nsange byavuye mu nzira nshaka dukora amasuku hakuno. Iki byose hakuno to abasore bahita bafaka fast banyweye n'ibintu by'ibitabo utamenya. Baba bafite courage bakorera ku mapombo bakorera ku mapombo hakuno mugira tugire bataragira pakira ibyo bapakira bikorera ibyo bikorera hakuno. Shaho rebe ibintu by'ibibaho n'ibiki byose. Sasa kureba ku ruhande nabonye uwanze gufatanya n'abandi mu tugire bataragira acaho kumbi kirara cyamaze kubinoza n'umugore wa bosi. Umenya cyumvishe kibanye bosi aza kubita ingegera kikurikiwe twara akazi shyira mwambara ariko bosi iki kikongoza kurenze ni iki kikongoza ko urenze. Bosi baca umugongo bosi baca umugongo. Ibintu ngiye gukora ibintu ngiye gukora kubita hakuno muretse to kabinogeje n'icyana bosi yajyaga yitamo none karumva kabyimbye kandi iteraniro ry'impyisi niri zigira intare impyisi 100 ntizivamo intare. Umuntu yitwa bosi byakwe kure wanzerereziwe ihatere afata imbobo yinigana imfura arabanza afata ibitugara bizirika neza fresh fata ingegera arabanza yitamo niga ingegera kigoryiwe kura amenyo kubita umutwe nk'uwisekurume y'intama nk'uw'imfizi y'intama. Kigoryiwe wangegera we hakuno kizwa n'amaguru ibintu ngiye gukora nawe wakigoryo henderwa mu isoko atangira gutonganya inzira uyarakwepa byose niwe ubizanye niwe ubiteye urebe nk'ubu yapfuye hari iribi. Mwakoze subscribe kuri Victory Empire turya show gake camura aho sinzi ibiki byose urebe kize gutya ikibazo byabaye birebire urebe hakuno to kigurya ubundi wakwica nka kwirega si wowe wari ubizamuye wigeze ndigabo ngo kera umwana iyo yuzuzaga 18 baramwirukankanaga bagapima mu gakoroboye nawe umenya ko ari kuzuye kugira ngo atange umusoro wo kuba ariho. Uramenye awitaga ngo umusoro w'amapumbu niko Savimbi yambwiye ibi najya mbwira nkibazo uyu musore ibi bintu yabyigiye. Umbe bosi yavuyeyo to rebe kubiswe we kai wa mukingo
yaramwishe cyari kimuhitanye wa rugori kiwe hush ebe sinzi kize gutya uretse yasigaye ababaye bosi ureka nkamwica kagabo kaba kariya nk'agafite inyota y'amaraso bosi ureka nkamwica do kagiye kababaye sasa tugaruke hakuno yego ndakumva kuri polisi afande tuza ndakumva gake gake wisara wiyagara wembwira utekana w'umugagate hakuno hey yego ngo wiki abakobwa 80 yagasani abakobwa 80 subwo nabo gutanga gusa utuza wigirije wowe tuza wewe wisara wiyagara mbwira mpa makuru gake gake yibuke uriya musore umaze gukubitwa ni nawe informant wa polisi ni utanga amakuru niwe sinici keretse nk'ubu bamufashe hakuno bitangwa ibicuruzwa hano bicuruzwa umwitozo uri gukorwa akazi gakomeza kagenda n'iki byose gahunda zose zikorwa A1 wicakira ukuntu gahunda zose zipanze n'iki byose ubundi bereza amakuru akazi kawe turakabona ndaje nkwereka utuntu twikorera sibyo ya reka dukomeze na episode ikurikiye mukore subscribe share comment ibiki byose twirire show gake gake ucece yari episode ya 3 tuhurire muri episode ya 4 David mwamubonye ubwo aya pen n'umuhitinzi muramuzi Keve Crown Karawuni MK Man Alien iki byose tuhure muri episode ya kangahe episode ikurikiye ya 4 turya show Hidden Evil cyangwa se Hidden Evil biterwa na accent ukoresha naho wigengewe muri nayo ni Hidden Evil